Izvoli da stan. Ti nije prošlo ti sekunde i ti mi zračiš. Ajde ovak, ne moraš u vodu pan. Evo, gdje dođemo? Pa ti je mazo. Evo, Kaj? molim te sve da evo. Idem ju izast, ali nije mogla 2 sekunde pričekat. Pa kakvi ste vi ljudi? Koliko Evo, nešto možeš sam biti? te zamolila. Rea, dođi. Ajde, sjedi. 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 Bravo, dobar pas. Klupica, poznati dredovi, a pa sam mi prije nismo nigdje vidjeli. Vade dredovi svoj neki laptop, spremna ona biti produktivna u prirodi i niti brige u svitu. Dolazi nam i neko, sida na klupicu kraj dredova s normalno 2 metra razmaka, ka što je stožer nam je reka. Gladi ona pasa i... Halo je! Sam sad reka 2 metra razmaka. Dobra, dolazi neki kralj, valjda će on bar pazi na ti 2 metra. Pas je nešto interesiran za njega, kužiš. Možda je pas samo gladan. Ova ljubomorna zove ona i kaže, odjvam pas. Ali, kralj vadi as iz džepa. Pas čuje to, kužiš. Pas valjda gladan, ono, lik samo hoće isti. A se nastavi približavati, okej, dobro, znači, ništa od ti 2 metra, ali kralj daje njoj svoj as. Pas, on samo hoće isti, jadan, kuć, jedan pas. A oni njega muvaju, livo, desno, ravno, gore, doli, stvarno lik ne zna di će on. Znači, niti, apsolutno niko, ni blizu 2 metra razmaka, kad sad će oni njoj pomoći, jeli? Ali na kraju, apsolutno ništa, gasi na laptop, ali dobro, bar su joj dali maske.